Ибраимова Гүлзина жана Тажикова Гүлзидаlar. Мына ушуларды тарбиялаган ата-энелерине, жалпы эле ушул мугалимдерге биз чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Анда кезек 11-класста. Айдарова Лилия, Алатаева Наргиза, Апандова, Жээнбекова, Бердиева, Сабирова, класстан эстафетаны өткөзүп алып жаткан 1-класстын отлично окуучулары өтмөкчү. Азизилла oğlu, Tilekbek kızı, Erkin kızı, Ahmet Ali kızı, Ermekbay kızı, Rısbek kızı, Abdüaziz kızı, Toktobay kızı, Erkin kızı, Musavay kızı, Kuadit kızı, Mamasadı kızı. 1-klaslar bunlar. Bugün saltanatlı paratты mından 20 yıl murda bütük etken bütürüşçülerimiz ayaklamakçı, jıyıntıklamakçı. Anda bugün 20 yıllıklarını kabul alalı. Klas yetekçisi Aydarov Menginoy. Kavuzlar, Azamatlar. Sizlerden göz aldığınızlarda mıktene